Мына салуу караңыздар. Караңыз мына кетти караңыздар. Шу Кыргызстан, Өзбекстан достугу өмүр бакый болсын. Мына бала мен дура атат достор, карасаңар. Ассаламалейкум көрүүчүлөр, мына биздин тоолорду көрүп алыңыздар. О, талантты карагыла, сен уста. Болду болот. Aydan kişine kötürsün. Болот чынчалык. Kişine kötürür. Жооп болот. Kötürür. Жооп болот. Ha, kötürür. Болот. Ya Allah. Ya жүрегім bir adaga болду ғой. Болду башка түшпөйм. Болду. Ben жашабайм. Болот. Ушты мынакей. Siz şapkanız mı? Ay şapka ölüm ne mi? Ölüm kanı. Tamam. Байкелерим кеп тур мына кабыянга эс алганы. Жакшыбы баары? Zor. Kegele kaygılı oynaklar. Saçımda mına es algаны geldi mınake. Biz de siledi. Assalamualaikum катталуучулар, көрүүчүлөр. Биз азыр Кадамжай Айдаркен жолунда баратабыз. Мына жолдор теп-тегиз болуп, бүтүп оңдолуп калган. Кабыян кышкы эс алуу жайына барабыз. Муз тепкени достор менен мына жөнөдүк. Сапарбек. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Урматтуу колдогондар. Колдой эле дайым. Машина жакшы нерселер татат бул балачы. Жакшы балачы. Жаш бала. Урматта жакшы спонсор керек да. Дагы неме жетпей атат? Битте котунан жетпей атат. Катын дебе кыз дечи досум. Эми огандан кийин азыр осам кыз болот. Огандан кийин катырым болот да. Мынакей мына Сашка досубуз биздин. Перевалдан тартабыз айтып кой. Перевал тартабыз, Кабыян тартабыз, насип сама. Бул жагы Нурик, Нурмухаммед, Уланбек, Өшү экөө тең бойдок буюрса, тойго келесиздер. Бойдоктор көп. Бойдоктор көп бизде. Бойдок. Перевалга жана Достор. Кадамжай Айдаркен жолунда баратабыз мына. Кышкы эс алуу жайы Перевал, Кабыян эс алуу жайларына бизге катталып коюңуздар. Кызыктын баары алдында. Мынтип муровей айтышат. Бул жактын эли муздабайт, көрдүңүздөрбү? Бул жер Айдаркендин үстүндөгү Шакшак деген айыл мына. Караңыздар. Аппак кар. Муз. Мынакей. Баратабыз. Көк муз экен. Этият болуп келесиздер мына. Келип калдык. Сиздерге бир сонун бүгүн контент кылайлы.
Jigarlarim men, do'stlarim menen de va 5 o'z. 5 ta o'z. 5 o'z keldik. Hozir videodagi qiziqarli ko'rgazamiz. Bayli, buna buyursa kelib qoldik. Saplar. Mana qanday do'st? Yaxshimi? Achkinga tog'aymi do'st? Oppoq edi bunaki. Muhammad. Zo'rbek do'stim, bu yoqqa qarab qo'yma. Bo'ldi ketdi. Nurek. Aldan tartib qo'yaman, do'stlarim bor. Shular mening do'stlarim bo'ladi. Kapiteti brigada bo'lib ketdi. Ketdim. O'tib turaverglar. Yomon emelar olmaymizmi? Mana qarangizlar. Odamni ko'pligini qarangizlar. Ko'p. Atlar bor, kvadrotsikllar, büt bor dedi. Mana o'yan. Tömende öyle de Murzaken'deki Cengiz Aken'deki buna. Bulcağı katok eken buna. Bul Özbekistan'dan gelgen tur eken buna. Bizim komşu memleket Özbekistan'dan geliştir. Cazı dazmaz kötörü alınızlar. Siz görünmeye kalatken ha. Özbekistan'dan geliştir. Bizim celegimiz gel bir hep. Koçet geldi, biz dağı uçtuk. Buna cönödük. Beken parmağım. Vay. Bakırpağımızlar. Buna balasam. Lokattan gelgen baykelerim menen. Buna gel. İşte sonum var. Kim geldi buna? Kim geldi buna? Kara hakamlar buna. Sonuna gelingizler, Gavyan Esalıcayına buna. Nokattan dağı baykelerim keliptir. Buna. Dönedik. Vay! Ketdi. To'xtat. Bu ne to'xtatishimiz kerak ekan biz. Shopur adam deb to'xtatamiz. Buna. Assalomu alaykum. Qandaysizlar, yaxshisizlar? G'ovyonga Esalıcayga keldik. Xudo xohlasa, yaxshi, zo'r. Qor yaxshi. Film bor, tayyor. Yaxshi kelib, esalib o'ynab ketingizlar. Qish havasi. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli hamda Qirg'iziston fuqarolari. Qirg'izcha qilib aytadigan bo'lsam, assalomu alaykum baykalar, tug'andor, mekandoshlar, qandaysizlar? Den sog'lig'i yaxshi bo'ladimi? Men hozir Dilrabo Travel bilan aylanishga, shu yoqqa sayohat bilan keldik. Kelishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni Shaymardan salom aytib jatir. Dilrabo Travel sizlar bilan turistik maskan G'ovyonda hozir biz aylanib shu yerda kunlik turlarni tashkil qilganmiz. Kelsalaringiz ko'ngilochar hamda o'zimizni sayyohlar Farg'ona ahlidan butun vodiy hamda shu Qirg'iziston O'zbekiston do'stligi umrboqiy bo'lsin. Mulage. Nastartib dayarlandı jigitler. Baştovchi shopuru ушул jigit bo'ladi ekan buna. Qarangizlar. Putlarni qo'ydi. Tayyormi kameradan? Tayyor. Tayyor. Ketdi buna. Adrenalin oldu. Dostlar biz Töölös'ten geldik. Nokat rayonu öte son Esalıcı joy ekan. Gavyan keliyor salıp ketdiler. Adrenalin. Ya kim tushmaydi? Vardığı da belgisiga baktım. Maza. Hayır, zor. Uçuştu qarangizlar buna. Uçuştu. Sizler qayerda keldingizlar? Bizmi? Noqat. Ketib qoldi qarmangiz ey. Voy deb. Qarmay olmaymiz, bo'pti.
uçuştu qarangizlar. Aka. O'ta so'nin. Nechalarimiz jasharib ketdi mana aka. 5 yilga jasharasizlar bu yerdachi. Aka. Voy deb bunda yecham. Şolub ketdi. To'xtatdimiz ey. To'xtamay qoldik-ku. Jo'q bu qolgani. Nega ona qizlar ham jilg'ab ketdi-a? Jilg'adinglarmi? Dag'ında katokda da qurib qo'yibdir. Jengish ovoz qarangizlar. O'ta so'nin buni. Kanki tepganda yuraverasizlar shu yerga kelib. Aka, mana tayangichlar bilan o'tib. Bu yerda kankileri. Do'st, bu kankiler qanchadan? Kankiler soat 300 dan. Soati 300 so'mdan ekan mana. Ko'rdingizlarmi? Kanki tepganda yuraningizlar. Okey. Bunlar to'ymondan, bunlar chiqlar. Şul jağa qattiq ketayotgan. Voy, maki. Mana bu yerdan дағы tayash yuratgan. Nar jag'ida mana yaqinlatib ko'rsataylik sizlarga. Atlar, kvadrotsikllar, 4 bolondu shayton arabalar. Bulardaga var. Kematiye salıp çatışat. Bu yeri joy ekan. Nimaga o'zi? Topishgan. Uchqonni qarangizlar buni. Buna bolondorini tartib jirg'ab yasalib yurishadi. Qalamjoy rayonuna qarashdi Aydarkan shahri, Aydarkan shahrining ichida G'oyan degan yasaluvchi yer. Parovoz mana ketdi, qarangizlar. Başka imdat qo'yish kerak. Başka imi tushib qoldi, uchib ketdi. Parovoz keldi taqirqisi. Surat olganga da jetish kerak shularni. Bravo. Narja qatib ketgan. Mana da. Ket, narja qa. Nima ketganini qaranglar. Uçtu buna gel. Tesonun salıcı joy. Şaşlıklar. Buz tepkendir, at mingendir. Buna to'ltir odamlar. Siz şapkanız mı? Ay şapka ilhom nima? İlhom qani? Tamam. Ha ilhomniki o'zi kerakmas.